Pamwe bakari bakathelwa igembe nibonanĩtie kũrega kũng'anĩrwo kwao nĩ ũtongoria wa Gavana Kawira Mwangaza bakiaria baugĩte nibakwirĩra nĩkĩ bamũringire kura na ũtĩwĩti na mbere bonete nĩ arĩa bakuongera na kuga bo nĩ boranĩire thirikari na nyuma ya kũringa kura nĩ ũntũ gũtĩmĩrandia wĩti na mbere ibakinyĩrĩte nĩbonekete na ndĩ gũtarĩria kũrega kũng'anĩrwo kwao nĩ ngũgĩ cia obisi ya mũtongoria ũjũ tora tũgũtarĩrwo nĩ Nicholas Chabare. Tumire tura Mwangaza no nturi tura Mwangaza imukuru wero tene na tumire tura yake Kawira tura yake rongo jino eta wakawira Mwagithaga nibo ntwa turiti meru mwaka yuombe githakene atiri kuringana na Karibaba meru yangaratene bantu anene amono kinya gwethirwa Gavana Kawira Mwangaza no na kuthiuruka akiuga kwi maendeleo akurutha na kilomita 500 kwa ithaa meru gutire gintu ikuona bakiuga kinya nterino cha Gembe Central pationete maendeleo maringithanu na Gavana Kawira Mwangaza utonete Gavana etu akirita ngwira kwa aria meru etu ndoni kabisa untu akulwelia ari ya na aku yake ya ng'ombe mwe age ya manda butia yake lukuru wakati age ya kuruthanithia antu betu mutongoria gweta ukaeti antu na intonto mandibuti na kang'ombe kamwe antu aba kwa awani antu 10,000 kwa iwe ntore mwe kang'ombe kamwe ntemye gethanaka twata kuromba galia ki muntu mwe twete na maendeleo yayo mbotethi antu tubatu por example Gembe Central tutiona project kinyemwe ya Kawira Mwangaza ukakuyakira ng'ondu wandi tutiona project imwe ya Kawira Mwangaza mutongoria maendeleo no tukwenda baba tina siasa na ukuanga ndare tanga ndethia na bite kuoneka reality turenda into bira bikuoneka bia biatethia muntu wenthe ti turetora miringeti tweta kumama uti itara kumame itira kurita ngui atokarime na turite ngui ingi manto amiringeti iyo imepitwa na wakati kuibo katukwenda kuira Mwagithaga kumaruari akinyanga meru no ntu Mwagithaga netheti meru enthu Kenya musima barari mantu ya Mwagithaga Kawira ucita Kawira Mwangaza ukenda kuolelia Meru County ndene ya county 47 turai number 40 no ntu Mwagithaga na Mwagithaga kirumanga abunge betu amona siasi wetu lenture aibeta makateli na ugwende bobarejitie na kuga akiurabo watema ameru ethina mbere ne Gavana Kawira Mwangaza akebera gitini na bakiuragia MCA barute ngwe ya Burempwe gutigira ibakweberwa mpanga eno ere meru kwigwa tugondo kwira Mwagithaga itara gwire kinyi wende kanore bugana na batu nigenda tumba kuona maendeleo Gembe Central no Mwanga Kawira ati nikenda batu antu ba Gembe Central tumba utethu kwa na maendeleo no Mwanga Kawira ati nikenda antu ba Meru County bomba kuona maendeleo no Mwanga Kawira ati nitukuromba batwe turi viongozi be matinani mheshimiwa Kawira Mwangaza akoni bwairite Gavana wetu abatu ko yatureta ndawa nto sibitari retwara ekathelwara etindawa tolile sibitari kangete etindawa matanite turingi tumienda kathelwa etana so tugakuona tutukona uongozi bwa Kawira buteko bwa kabisa ebebe utumandomba MCA betu bakira mba Meru County ibarakishe nigenda tumba kurta Kawira anto imenjetile nigenda tumba kuona muntu na maendeleo amea nigenda Meru yetu umba kura yonde weru juma kuma kathelo Gembe Central Peter Nicholas Chabare.